tie di obeka abna poku ahwene asempa me ba cho boko de nyame adom na so sa e na de wa bro wasi o so ani o e de abro wasi na so man kan sa ga o abna poku ahwene yes darling hey mamu hey darling you have mamu yeah when the mama says for and then ya mi ashira we abra poku ahwene oh hey on zaba obi abehu on zaba abra poku ahwene say oh on zaba abra poku ahwene oh asempa entwetweme nkonsohwe abna company limited esawara oh my god ebeba esawara hey esawara eti say oh what to say e dey okay to say crack just say wumbo ade ati say me dey say o me me hojo bu ade akasa emboni usia me ebeboa o emu dia he uni asije ho te say na de wa metu sije wa sabe betina si amanya kwanya amabia me a me kasa no me hu no okay uni asije ne ho te say mba chonya meti ase ne ho ye pa wa koso latuna kalbaba bebi a ukoye no na sije de wa wi no to adwa ye se me obekọ bebi a mekoja no kwan o say sije bekọ bebi a me mekoja no wa you FM wa wi where you FM evidence based we am come anim I'm coming. I'm not Ghanaian Times today. Oh, Ghanaian Times in Sena Wahano, a drosso pa na Oshemwa, Dr. Yalba, Eda Hassay. So when him say a Jumefua or more a war a year sooner so glee. One more a year or yet share, don't know a my workers no. Nina so penny for me and Sembia or my home to a Cunano. One must to say woman penny for a faquine pass up and a pamo one more into the sano. One must some Kayan say woman share. Now on reinstate something for the me and saying na almost sign for rana or medium juma. It's one somewhere ha a juma for TUC4 Echo car a my workers union no home and now woman you now share enter the cocoa tinta so cocoa a yaw yet shed the champagne for Ninano a your massama or more eka so won't find ye jumana a ushabu crumpona yera yalba a 2-4 yana or chessa a woman so woman ya break one must send you more commotion champagne for betie na se woman betie dia I was almost so a yo yet chelling nano se omubema bibia yesumgiem womni postifo kwakuntokwa omni omunkoye basabasa bia sanse ehwo na postifo wo no eye womo ebambontia eno ho asem ewo Ghanaian Times yi ne fa etoso edubako na wo hye ne fa etoso edumienu yi nso a enra asempa na womo echese the word action church ya eno no ewo old botia no ebenweja ewo Gan South man sinimu edan ejirigu seji omo chese abansra eto asomiensa na omo ta twam wo ho nim asoda no se ye kasa soda bi son na soda bi efa na yesa soda ya na esisa no so mo sa dwumefo be semiensa ensom ya no mo ye dwuma wo mu no chese ebi ho kan ye yese ba ko situation de na no woden ti na wo se omode no eba hospital kesiem na omo be hwe no eno ne de koso e wo ho no ma wo hwe ha se ya edan na adwiraguo no na e wo ha yi nyasem kuma enyasem kuma o wo bia boka na eno dan chenso mo ma prepare de ye kan se obade mo ano mo nyina ho ntwo wo mo eno eye de da ha na wo hwemu abesa na wo twemienu na wo twetwemu na wo twimu no asa na wo twi bia ye tesasem obi abanso bia giregu abanso bia giregu abanso bia giregu eti yesre se empanyifo hwe ho asem nka na ankwanko drum pempenso bia atorenchema de bebre o mamu no ano be ye den eye de na ema no basa omo ye hwehwemu na omo ma ye nhunu hwe UDS omo city campus de ye mpanyifo be ka se omo ti committee aye hwehwemu no na enoma be kire de na mo so ma ne basa no ma ye nhunu se cement na enkom iron rods omo didi dwuma no na bia de omo de ye no enu standard a wo so omo de ye adwuma no anase eye den ya omo de ma ye nhunu na obi a wo si dan se ya bansoro wo mo ni ada ho bia wo de materials wo de ko se Messi for the material no pepepe na ye adwuma no wonnim o ahunti no yesre omo mani enko honom no ema yen na asampa wo samba Ghanaian Times mu ha ya so hu se no wo se pensioner bond holders no na wo mani abre forum no se omo hyase
nene nansa enra so omo to aso omo de ne say de bia no omo be kwakotera finance ministry na mpanyifo hunu say investment omo ye na ebra so wo so omo saka musika no mpanyifo musika ma omo ni twaka bia Dr. Adom ne ntwifo na eda asemi ho e wo Ghanaian Times anim hanom na Ghana Water Company Limited so na akotwa Guinness Ghana Breweries no womo chese womo ensuo mu a womo de ka 6.7 million Ghana cedis ensuo a womo de adijuma no ano aboa sa kodu 6.7 million Ghana cedis nti no ho asam wo Ghanaian Times mu a womo de nchemu no aba na womo chese na in fact asempa making kind wo hu me hu jimi kakra se edie pa ne betumi aba ama Ghana Water Company Limited say o matena siama eka eni ensu o mafodie dijuma ebro be se 800 million Ghana cedis ana omote honom ana krofo yusu na omukwaje omusika ana abroa kodu 800 million Ghana cedis Guinness Ghana nko ade omo de 6.7 million Ghana cedis eskakase enti no what you so masa last month no as I say omo dan ka enti companies industries a ewo mayimu a modi Ghana Water so di dwuma muntu aka no omasase Guinness Ghana omakotwam we ya omo motor site no enko ampo na de sa aka we yo omakotwam to ye dwumakuo na sa wo ye fidi nwuma dwumako bi na me patro wo de ka sase kope ho asamoka omo so omo ni AGI ni mpanyifo ahodo bi ahia adinkomo ache wo mo se wonim sa wo de ka bra na mu hunu ebia wo de ka 500,000 Ghana cedis ene asa de aye chemu mienu tuemu fa efa na aka ne ma wabosumi se fa betua mumra na monko nsebde na munya agreement amode fa so na mudi atua mo karo de ma eye Ghana Water Company for ho asem wo Ghanaian Times anim ha na mede wo e daily guide wo hye katafa etoso miensa ene asem no ewa pa penya ne fo dida ho no Dr. Kwabnadufo asem no ne tintini ni tete nyina mu ne se wakokot chese otum se ne campaign team no ene mpanyifo bi edi anim no omakọ court akwa hwese court be grant wo mo interlocutory injunction brofokese nyina ne se nyame yadma memenda primary party ne akwoto aba ede akoyi wo mo franka tuni asanso ede yiyi mpanyifo bi a ebedi party nanim akogina ewo abaton pese ahodo no so no sa abaton na wo mo memenda ebeyin na Dr. Kwabnadufo chese party no hyehyɛ ya omo ede ye adwuma no enya de a empanyifo a ehwetoto abato nyina no eno na womo eka womo edidi dwuma ne saso nti no watabri womo de womo kwakogina court ese court ma ne kwan na onfatabo ento abato no so ne sa no na kyese memende ebe no abato no enya maso na je sabato enya maso sa de o kana koto gitumu dia na enya maso ni nsema wode etu dwa no de di mu akotene pa no photo album no ye register no na wo kwakwohye so de ato aba no ya according to enkrata ya efi quarter Dr. Dufo mo de ato monte so yenya bia kenkan ne de na sa wo hwe party hye mu a anya hye krompo no wasa won saka ansampo bese na wotwi enum ansa na ebraso na abato na koso na eno ne ono request ode akose omo enhye party no omo ntwensan na omo make sure so omo wasa wonim sa asempa omo chese party no ehye omo bose omo de nkratan bi ma May 4th busumi omo yanda na to so 9 no na omo de album no according to omo ne chese party ne ka so omo de 228 constituencies out of the 275 no album no na Emma wom omo hard drive ne ma omo ko hye no na 220 constituencies it the party ne ka 228 no enye na omo saka 220 na another chance omo say omo sanso omo bo say May 80 ya na ne nansan ya no na omo de 47 constituencies na aka no ebeka ho de ama womo na ne nansan twam omo antikitame antijame enti party na asem pa oka no say ewaso omo saka no na wotwe miensa ansana abato da na so a say wo calculate efiri 4th May no ade besi 13th May ya omo de kwato aba na just be 10 days
below their constitution eka ewo endi samanyo konim no ne nyina kan be no chi so no wase 220 na omonsa kan ye no ebi wo man info ni ho ebi wo so akese see one time basa enyoma bi a wo kyese ensisi so eba no sa na pepepe yo ne fan ya wo mo ehwe sa bato no ede beba no antumi amasa eno ene nsem bi eka ho no de akodan court no se court enye ne ntum na omo fatabo ento abato no so na party no entu nseda so asage so several cases de ma party no enfanya adwuma eno enne na montu a wa 20 eno so ho asem e wo daily guide katafa eto so miensa mede wo kwa ne fa to so nsia na ya hye de e wa sei na eno so no makeke bia ma na FDA de kokobo emma obi bia Food and Drugs Authority say adrobia beno no eye polyfort efi Nigeria ya omo kyese feedback a omunya ewo nuro ne ho no enye enkoye na eyadrobia ne yade a esa no eye sebia wo obi a wonya heartburn obi won wase mebo hyehye ni ade ade obi wo so as wadidi na ahye no sokoso sa ennyoma ni nyina no adrowe na omo kyese eyadrobia omo ede esa na eye Swiss Pharma Limited wo Nigeria na eye nuro no na Ghana ha se no na madwumaden ya Delis Mimi Dako yo no na ye Chief Executive Officer Edema Food and Drugs Authority no na na pamfo ede agu akwanso na hunu se da bi sadro no entime emma oman Ghana mu ne saso no oman yire bambo a ewo yahye so nyina ehwe se obi mfa kwati kwanso enkofa sadro no bi emfa meru oman yimu omo se wo bia so a wonim se wakofa dro na di kan dia ba ne hwehwe mu aba beto dwa se sadro no enye dra eye papa de ma ye se ye de bedi dwuma ye benum akoye ni paduam enti se wonim se wodi bia bewram a tutu American tentem ya na ekwa FDA wo nso so wonim se wabotimu pa na wakwakofa bi a wo twa so de beru oman ni mu a ya hweye na eye FDA de omkosoa e de kokobo emma ye se ye nya hweye emfa sadro no hom eye polyfort eye POLIFORT etu kwa yar sabia anasa bi okwa pharmacy anasa drugstore bi a wo importem wonom na omuyi sadro we bi de mawa me pa chew menye enkofie enkonom we eye kokobo a FDA e de mayen POLYFORT eno ene adroni din eye omo chese Swiss Pharma Limited wo Nigeria ena ye omo boy kokko e fa sade we ho ena eye abrante bi so a omo chese okọ asante mantemu a ono okọ wiawia ECG fo ehuma bi omo didi dwuma no 25 years kofi oduro ena omo che no omo de ne kogina court no court ahye se onko da fiase efie du eno kwadu no ene asotwe court de ama no eda ha asokwa circuit court ena etena asem no so nti omo che se kofi odure no okọ driver ni bi efe na benaza donko ni fie eno ko wiwi asa ehoma yi a emra asoni mu a ene no edi no nyonyonyo a asotwe eda ha yi na MPP amanyoko no so ensamo ewo ha de omo ka no ene se omo be sase ne yampo na esase no omo Adom constituency bia Adom verification no ene omo hyase de adwuma nti omo na manta makande fo wo party nim no na ehwe ama pepepe yo ayedwuma se de be na ebreden be so omo de kwa abato so no wo benya free and fair election se de party no ehye ye etie no ho asem wo daily guide obokrata yi enim han mama bobo bi so e de amount asempa wo ba ha dia kakra medibe ma uya no ene wo he wate wo ba the find and so a TUC for demonstration no eda ha maka ho asem de ma dada ena ene no aba so ya so dan ya adwiraguo wo old botia no so no eno so ho asem eda ha nti no da obokrata mu amane kakra medibre wo no asempa medibe si wo ha na oni CJ matwa so amame right na me kono na me wish a happy birthday ye papa yura Samuel ya owo Finland wase me kanche naseba ene na woda anti yasa ewo Kumase Buokrum estate ene na woda nti yasa happy birthday to you onyame onhyirawo onye okese na onto konam wase be masame ya owo Finland ena I wish you a happy birthday no oso no ene aneni abusu owo Finland ni nyina eso obade nsem hyira hode ne kwatenten de mawo oso mo do pa na obade no ema wunyini emenya 106.3 years ene akire akoma so ade wo maye die wankasa wo ye die pomode papa eno mo esedma yasa o Kumase Buokrum estate onyame onhyira pa yedo wo yie na eno achi so no we o say happy birthday
we cry a belated one, a belated happy birthday, and come Major Dr. Eric Sefa Boy. General Headquarters Education when Odini Juma Ghana Armed Forces and also Assistant Director Inspectorate say Unyame Onshaw na onyoke se we efri Chame Abusuano enchen amahia katamanso na omode ma Unyame onyoke se pa na onto nkwanam nti asempa midu besi why midu besi pa na madam I'm not going to be that say